terkenal apa di sana. Salome koya bendungannya, kalau patimpeng ya cenggorengna. Kalau di Kahu terkenal polosan regona. Balajeng barbo lamuru cendrana. Balajeng banyak apa di sana. Di Barembok banyak kapal kayu, kalau lamur kubur raja-raja. Di Cendrana ya tentu banyak bukanna. Maratondra aja ngale, mato aja terkenal apa di sana. Kalau di Marat tentara Sandrego, kalau di Tondra pantai tetenya aja ngale terkenal waju botina. Telu limpoe, Ambok Teli ada apa di sana. Di Amali ada tabae, kalau di Bengok ada sumpah lampu. Telu limpoe ya banyak tupu-tupuna. Si bulu polisi terkenal apa di sana. Kalau di Ponrenggola celana, kalau liburan jembatan Timbana. Si bulu ya tentu capa ujuna. Jawa telus ya tinggi Cina awam pone. Tesi Jawa terkenal apa di sana. Telus ya tinggi si cucu Sulo, kalau di Cina pabrik gulanya. Awam pone terkenal songkok recana. Bola aju Bontoshani Laprika juara. Bola aju ada apa di sana. Bontoshani Mega Shani, nah kalau di Lapri banyak warungnya. Kajuara pesantren 77 ulah pak duai ulawe palaka dua bocoe. Ulah pak duai terkenal apa di sana. Di Ulaweng terkenal bakana, kalau palaka ya arung palaka. Dua bocoe terkenal bale cambana. Tante Rati Taneteriatang barat dan timur.
barat ada stadionnya, kalau di timur Bajoy dan Tanjung Palen.